Lekshitang kunau bing nutum psychorally the talk with Sorintan Howry ka episode li welcome salu shitale ajay tumna kana lakai kala interesting salakai chanpaya ka sangrum li shit kawai sase ituna chanpai hi mathamai da sapai kawai da ajay special salakai gesa ka rangrum yedale jena ajay episode hi special salakai episode sara gi hi remake da hangai dale ajay hi exclusive interview ne ishi episode la first time rangrum mi dakle gesa ka ne in a introduce mi da welcome sakwede Janpai hi sangum vice ase arwi hi tangku nagalongwe vice president Khuiraya RS Jolison kala arwi hi ana tangku CSO's committee on Shirui Lily Festival we organizing committee hi we convener la sada klene chena arwi hi matai lagan itum Shirui Lily Festival hi kathada miyon gi ji khiwang khamayon kathagam thamai miyon ra gi we Janpai sangum vaisare and Khuiraya RS Jolison nili show hi welcome sadale no atam kachungkha le salala Janpai sangum vai mi ak wang ning share inni Janpai hi ma warang laga mi chungkha nali thai sare arwi vice president nak sada matai lagaina ka sang ka yaruli dedicate sala ka odram mit khara yakoka akhne tangku yakoka akhne da ina machut khuidale mi chungkha na ma thaila le leogi da no we background here make up da tiau mai ka share sang sangai matai lagaina itong we yaruli odram mit khara laga inni Janpai moron wala chapak faisa se in share da sorintan no we talk soli li invite sang miwang i 2007 li marama bawana hili ukhrundi khunga tamli tata exam tha jut numan dale leka TKS li phamada rak la I chendes ke sa dong jong thiawe jadam jili na sawana vice president sai right ababu mawan sa thai sal na li thei ga I sa wali pni mu chinge itum kum khani ri balang la soi 2009 dang da ji ku phai la ga 2010 li NSF we deputy speaker TKS ne NSF ti kam milak lo da ke koi sa o de kai Deputy Speaker Tamraga Sai. Okay. Jena 11 to 12, 13 he NSF Speaker ili Lexai. Jiwi Chili 13 to 15 hila. Yeruin request Sauda ili Samili Loja would Angandesini another speaker them Quili. Jena 2017 to 19 Hiliasiwi tribunal Samilo the Ijilia. Other term Mati NSF li Pahimalikapam like Han Hung Sani. Okay. Interesting sala kai kala kanala kai portfolio chung ka sing laga yaruli odram mit srai ra da thei kuidale ring phai ning she aj inina talaina Janpai saki da leidak le hi crucial sala ga da khui maram bawa itum arwi hi 5th edition Shirui Lily Festival miyon gi da leidak le tangkhunam chung kana expectation la leidale excite sala ga na khangrai leng rai da le section kai kana ring phat le section kai kana la makta na ga jiwi confusion jiniga skeptical sa jiniga la labor bomb de le jena Shirui Lily Festival hi tangkhul wi wang tangkhul community wang khilak to khiwang hi miyon da kleto mikai kana hi aish aming ji yang ka hi Shirui wang mang la Shirui li miyon da klela gi kai ga jang de le hi community ni thumang ki kana da le khiwang miyon lak da kledo gi hi tiong me kha recap da share sang sangai le okay ila 2022 December li long li as a vice president ragazang ni he how ga phok he I matha da mathai thura kha ira jang hai laga in pha khamna dum tharan li 2017 li da huna ka long ina tourism department aruya asi secretary na than laga MOU sign sai he itum ga da pha mana hokla jika 2023 hili itum long naw ping ni concern male lakla program ka shamaina pha khamna dum than ni document ji sambangai okay Jena iwi thega khuiliwa abamma ga shirui mang dala concentrate lam sangai mne hi itumilan ne lili wi khmatha lili wi de khmatai mathumai bai stay flower ga sa da hi hiwi aming khui lagi itumli aroi kido lily festival da sami da li shirui mang muning mane MOU li zangai da le tangona ga long ling sanra ga shirui wi le ling san daga program ga to nga singara da le da klik sa ne daw go da what ka tong hi merit nga wai right kha itumi advantage slightly itumi park wai shemui pela ke maram ma wara tourism ba hi itumi economically khinga dam dan economically ba hi ituma ga ri phai phala ka hai wata khana da khuire a yeru in tourism da khle shirui ung yang khui da khle shirui lim season mang ni mning la ung la ga itumi ngasan itumi custom itumi culture ung yang khui da khle ya
hi mulok hi ka pai ot ni te khuira chi daw go the Shirui Festival hi Shirui Lily mangni Shirui village mangni kan find ga sa akha kala chaki si song mai mangai na ka phaning akha I wa chi ta te nero salang ma sang ne I thup la ka sapai nang de thum capital la sa khoi khwai sara ga ji ni ji na daw go the athang na na hangula I tum na se so ta ngun se so Shirui Festival committee ga ji hi I thum khala ta na sam ni stay na sam ni mani mane ka tha da I thum na main stakeholder ra sa la ga I thum ya pam ra sa la ga I thum ka phaning ma jang la I thum ning jang ma jang la atum ni khan ma na sa bai ra la da ai I thum ne da form sa la ga long na ko to ngo ka thau sik la da I thum na san la ga chok chi dai ga I thum ka phaning la I thum ning jang la hang sang ka wai da ya da committee sem wi I kan wi da ka sang sa ne ya ta ji da ko da I wi the ko li ba Lily Festival ga ji ne Shirui Lily mang li focus ka sa la maning mane I wa Lily Festival khamayon ni I thum li any varieties anything it preserve ka sa hi I message ka ka da khuira adam ma khali I thum na nganui la ka thui ka thai photo lili da sop ka yang ko tong pangai no bom la ka namui khai la ri chi ni chong ka ta da preserve sa la ka tha da preserve sa ka ji ba mi I thum ma na destroy sa sa chi ni chong da ara I thum ni a won ni la machine tara ka sui dai da hangai maybe because chin the fact la sa sa lom dai ali plug sa khoyai ka plug ma sa pa on sa sa lom dai ka ti ta da anaw ma phra khar anaw ma lei khar ga ji jong da I wi the ka khoi li si tang khol ni Shirui Festival khara hi ba preserve ka ta da ot ka tong preserve sa la ji wi lesson ka ha ka mi ta khoi ri ba ki thum dang naw be ni akham ma wi mam chu ka jingum wi mam chu la aju samang da le ka wa naw ro no thing ro no ka tong wi ina sa ko pai la sa ra ga ji wi mentality le sa ko da I wi hi song ta Shirui Festival khamayon ba ya lesson ka chung ga ina tam gui pai da khoi ning share ya ishi tang khul wang ya ga Shirui Lily ki ji we amin ka shamang hila mohola khai akha na khoi ning myung la khai tarwe with the change of time everyone adam hili matala kai na kharnau kai khana chini ka group kai khana chini ka itum Shirui Lily Festival khamayon hi na itum matala khani thot ping wang ba morally sajadale khamang ga za khangri khangra hi chumai khar da matai sanga oi ka it kala itum ammi kai na khyang ji tran Shirui Lily Festival khamayon ai na itum li haksang rei sang ai ra gi chila matha da mathai khuirar mane kala crores of rupees spend sa da kle hi na itum li chia kha word ma sa thuai te gi ji hi kachungkha na question sa da le hi tha da criticism ra da kle hi ishi long na wa kai na ka tha da han kang ai ra do well sui khangarui ga ji hi bible le hang hai ta da jang nganui la ka na naw ji li noi cha khangai song hu ji li wa sa khangai song hu ji dam ji the lo ra ga hai ta ran ji wi na mang pak ma ra ji ta da jang hi nei ta da ngari khangai ke ji ba ji ba sui nui khangai ji je kali wa ka da environment na maning la a khla tli ka chu depend sa ye cha da haw go da I wa hi chang hi ba Shirui Festival hi li ma phen la ka I thumui brought up pa le awa wa na hang ras thai khawa thai de khui chi daw go da situation raw go da I thum hi I thum khla ta preparedness le ran de khui chi daw da hi ba any abam ni wala la swingri ngai ba ji ba ta da swingri thu tu I daw go da bathala ga na I thum parenting committee kra sai social awareness committee kra sai issue wi song na la I thum na do's and don'ts by sok phru la ka la hi ba issue na la ka shaping the volunteers khi do raise sa la ga I thum na hi sui khungri sui bung sai bu khang saw mo sok khwai ji bai la sakla kai na aru I thum yang sang khwai ta I thum plan na sem bu bingai re pachel mi kai re lokai la sami ai re jaina hili min kro mi sang la ka chi la tui ma tui ba a chu wi ta da 5th edition by 6.3 mang 6.3 crores me ka hili spend sa ta klei akha hiwi na Shirui Lily Festival I thum na development ngadan bi ka bai akha ta hi in terms of grow ne azui li hiwi isumi sasim do arajui forest pichi song siam chat le work program ni changai re no aru hiwi hombo mui jil la hiwi jiwi somil tungle jang sambung sung la kai na song ta khai hi district hospital tak sung le jang ta hi one way siam ga pa ya song ni ga je a chodong I thum inspection ga santli hiwi tourism director tang naw la sa pu mai saro sang I thum kai yang da hi ba ye siam house da chi le siam da le ta chi daw go da ara Shirui li choi thar tu lang dang we chui song fu ji le singling sa la ga chi song la siam chat le le lang mai da aru hi li thum ne hi li song fu ya along li ka la side by side a khali ta khu makan da khle apam li thum na hiwi aina
festival amingai na hi sami phungra gaji proposal atra ka letar dong ya ji da ong da ajwe hi festival lili shirui village na la ka achon dang govern le ta sam bhangle asile memorial ma mi sangai re project ka ithumi heritage village da ithumi kisima hornbill festival sa ba pam ka da shem khui khwai gaji ta hi ne chi shem hai ka ba tada shirui festival mang baning la throughout the year visitors tada ithumi tourist tada flows out of the khui right ma ta chi atwane sector khan le ta atumna 6 lakhs point free spend sa dak le tada way sai ma chi hai ngai mane side paisa thili program le ma ga jang chui budget jeli ma ga jang hi itumna na tei the development song ina PHET ra no PWD song ina no power song no tara ka itumna azui ni program khuiraya ri okay ningshe arui je yarui na mathai ga sa information ka chung ka share sa mi da le enlightening salak de le the other side of the arui festival hi ku chung ka dak pai le de le hi thumna advantages salak kan khui ka wa haksang re sang pa pong chung ka le de thai de le arui hi le ngasun la ga akhang han thang ai cha CSOs mi a thang kai da CSO sai na ba MOU sign sa kai le kai na hak pok li ara yarui kai khana mtu da le hi ki le ga CSOs na program bing bahi makhuila CSOs example festival alongli CSOs mina program proposal ba masala CSOs bing ba na atang khang da apex body sa da monitor sa khami quality assess sa milaga quality ma thamai da sa khbai da yang sang khami ba hi na sa kham pha mai mala je question sa le ka programs and events khayang le CSOs kai kana program hi khuida klita da the isai ka wachi athumli wa khipa na yang sang do je la question sa le ja nu ka phning le CSOs bing hi na program khuida kle hi feasible sa ka ma sa do je la teu mai ka hang sa ngai le okay hi nei program it na khuida ga ja tam tharan ne CSOs na khuida hi la ga ji wa tang na ga long na shuna long na ga ji ma lei ma nei kha itum na hang le ba itum na certain cultural items se ajon dang atum na budget so khai thili itum na put up sai no da ga je tha include sami ba mai az isi chi wi maram la meeting ba mai itum mi especially itum cultural items south hela south khang ta ka tharan no jong folk songs folk dance ka da wi tara ka itum include la sa ba mai le itum mi kido ya ji tha da program tra ga sa sangai da li CSO no khui hai da mi ta ga ta do itu meaning ma khaw nang ro ko no ga ji ba certain areas li itum department management sa khar le itum da ji yang sang khami ma ne okay ara itum na cultural items mi ga hai ga ji itum na in charge mi ga imaram na le cho folk dance na yang sang lo yang mi ha rang sak lo folk songs li mi ha rang sak lo hi price mi ra ko south hela khang da ka no south he khaning ram no ta da to hi itum na in charge mi la atum li ot sang sak da khle ni okay ti da mo da itum ma ga jang ma sa ba ne monitor la sa ba bam da le hang ula itum li ha go phok li DC office we na committee sub committee sa wai da long na vu li mi jora lo da entertainment we ya kha culture we ya kha reception we ya kha da long na vu ni mi jora lo da ji ho khwa no ka ji ho wa la ga meeting a kha ji li tada individuals wina NGO shem khui la group aga shem khui la proposal tara khara da atumi as ka da sawa gi jigla itum budget approve sa mi gi dai re itum ot sa khwai ba maning da hang ji na ji na how phok no ai se okay kala MOU sign side da le itum tang na ga long main stakeholder no ta ji na aja kum 2023 li mom yon thu manai ka ji li isi ma jang ra da le sa haw ga da aju kum la ka isi haw ka phok wi na ma wa thu ji ne ga da ji na ma chuk la ga yo MOU party khni MOU sign sai la ga party agna sai ba mai ga ba ak pa le pura advantage free hand ni hai ni no da wo da hi ba ya itum ownership the phung ra itum jang phung ra da itum long law bin da masan khui la ga ngache khui la tisun khui la ga itum da penetrate ra ga sa no okay ji mani nga ka tong hi law and order la sin sing ra function ka tong atum na sing ra da itum sim li ra sa la itum li ram li ra sa la ga atum li ni khan ni kai itum same ma le sa bai ma da ra ga jang ni itum na execute sagi gi jinga wai gala itum na hi sang phung ra ja itum na mili ru delegate sa takli no okay ma ji tha takli de ji ya ning share ya really sensitize sami khai ji wa originally akhang han shan ngai ji ki las ga ara CSOs being roles and responsibilities ka chung khale khale tha thai le gala party akhang sa le ogi da matala ga nei thumi safety concern law and order no yang sang ka pa apong chung ka khale tha thai le and ajui addition hili CSOs being roles and responsibilities ka da near ta la ka le do ji li ya ru la cooperation lam thamai da mi pai ka ji la kha tyong mai ka share sang sa ngai le ya main sala ga ni si hi aro ki da ngasung ya
atomic safety we wanga kha kala naw sinaw weron ngala no khar naw no ta mangza la sui khuri ma so khawai da isi mayang na long na response kui ka bai le tgs na kui ka bai le shu naw long la ma ga jing la ma sa bai ma nei jong the main sala ni si men ba war sa bai sa da le make sure that he likhi ga any untoward incident ma so khawai kala a year win ung da le tourist ping hilila mathala kai memoria kha next time ung wi ngai we chỉ hai mi khawai da ithum hi sak jang line what sa da khlai ni ki daw go da any beautification song for no any aru da ithum wa da supply no aya la isi meeting sai issue power ka business kai ji isina power we shortage maram li ukhrui problems ka tong nga thing wil ka governor le ta hang ji na commissioner ka sa nei ji li hang da le ba ithum na lai du song no be ji di song no wa da supply mo wa pai ma law and order traffic congestion himle bai mara ka thara da itumna sp lila ngahan dc la ka khikhuya da itumna meeting ling han rok la sa da klei ni ti daw ko da atumi safety ya khane kam itumba na ba ung la ka chaksi la khai memory chaksi la khai aru hikla experience ma sang sak la ka naw da la ung wi ngai wi chik tha le khwai environment create sa khwai da hi ka sak chang dei si sos tong na hi ta da ran da le tang na ka long ha sing de great ning she hintum na chi da concern le la na hot na mi da clear tel ka ring phai ara ngai la ga re next week nei jaw bi da na thum lang cha lai lung sang la ga ni hi wang la prepare sat le ra ara thai ngai ba na ngai la ga le da clay hi le itum yes events and programs kai ko itum flyers posters kha thai program promotion kha thai bo ga re kachungkha ma thai rang chi la le da le ka ari but that line tourist ping wang or itum local hilipam da clay ping wang la what to look forward to kachikatha event nga sarado aju hili events kachikatha hina or programs kachikatha hina itum wang ring phang sarado or katha da wazang ka pharado himamoi ka tha leli dog hila teo me ka share sang sangai li hi nei ta da shirok hili paisa chungna investa ka hai hi traka criticism labor pam yes itum nala hi long naw nala governor level nang da hang hai ni hi kiwan hya ga paisa invest how cultural song for na sa thu no kala hi ka te practical sa ga ji ka ba ta da ithum mi nga san ung yang gi da ba mi kya ung sang ra event sirok event hi tourist ping we attraction main sala ka akhan ji ba ji tum phap ta pu re okay jina of course sirok is there to look forward pen dara gung ra da le how go phok le international pen ta da ngaran ga sa ni issue we tourism we department in the pau sa ba kha mirror to the 11 na le da tu mi local india we national pen tra gung la da le itum ta for now pen da chung pom da le this is one events to look forward okay kala ji wi ji le aju wi li drone la jang da le drone show da jong aton dang issue we meeting governor chair ga sali ke teo ga da stay re ta ji ba ji le interesting sara da khui maram baba drone picture ji li atun highlight sang mi baba ta dei tu mi Shirui Lily we li relate sala ga jong itum we thingna ro ha preserve ga sa we itum any species preserve ga sa we ji we the message mi ra ta ka hang now that is also one event to look forward and ajukum this is going the first time to be a part of the Shirui Lily Festival I wanga chi nei now da ajukum jangam janglam thai tu ra ajukum mi da itum introduce sa ga itum local itum traditional play traditional show later I think this is also one of the going to be one of the most important and enjoying events okay okay events and programs of kachungkha le larina mention sa kai pingchina main nga sa de le hopefully what is are it hong wang meramba hili paisa resources lok chungkha invest sa kai tha thai le arwe ajo in a 5th edition ne kala 2023 masala 22 to 23-24 masala ajkum sa da le chena ara ya ga sara shum da le athang tyo mai ka mawang le la hangai re ithum wang kana ga bai je ara Shirui Lily Festival hiu manga ina ithum hi ka da haksang raisang bai ra ga chi shong tyo mai ka mai ngre bangai ari ra da le kala achu hi la yang la ga khre kum ji la yang ung ji la ga ithum hi ka tha da mai yona ga ba ithum hi tyo mai ka upgrade sa la ga quality le mai la ga mai yon ka pai apong bi areas bing je areas of improvement ba hi khimo mai sa sa ro do no opinion le well events pa jiba addition thada ka thar kasang ba jiba I chung na mahang bi jiba je atam ya thi su kan na ji ra sa re kama tai la ga na aju wi li hi nei
itum wagazang bali ba quit set sa le sa chida how go the that aju kumba that anyhow itum na la the ownership ji thei phung ra ji how go the itum culture items nam pui na da ban ma ka sang nei budget head ka sang da how go phok le 5 crores le sa nei ka it was increased to 6.3 crores je na ara hiwi na jingumma next 6th edition bali ba you take with ji ka tung improve sa ka bai le de le itum tang khur nawa sa da itum ngale li sau da itum ki ka na da le khla ji ba ji how ka phok na ba hang sang khui le ka hi ping hi ka na da le ka la Shirui Fest sa sa ji ka ba parking le lu ra Shirui Fest sa ka ji ka ba itum proper water management water supply le lu ra power supply le lu ra yong ka la song fu la hi thap lu ra ka ji bai na advance sa la ga nang ran sang ka bai ta da ye ji jaka le ka la ji sa ra ka ji bai da i hang ngai itum plan is we have already plan out jingum ma chang ba advance sa la ga ni tum da department ning sik la ka ajui tha 11 na lima yong sang na chang in the one sen ha ko phok na hi sar ko itum ning jang hi sami phung ko ko ji ba ji hang ngai kala ta te itum alung li itum nang san ga hai le ka chung ga ma ji sala la ta da 40-50 lakhs we o crore a khoi ba ta da every edition hili tam da guest house na shamla yang song huli rest house ka shamla ta da a khawa every edition hili ta da ju memorial sa da ji le ji shem khawai sami khawai ga ji ba ji ngaran dak le ji ba ji tum government pressure mi sa da le okay ya kala ji ba ja chon itum na cover li khang adam than ni ai chu itum la ma thei sa ma ni MOU le ga ji chief secretary la ma thei sa ma ni MOU le ji chong daw bu da chu ma thang ba li ba ta da itum ma tha mai da sa ba pai sa se ga ji ji atum hang ba ba mai next edition bali ba I think there will be lots of improvement it may activities la chung me de sang da it may local participation bala jong chung me de sang da chon nang si president na mathalan hang me ri ta da it ka thei ayar mang ni ka set ka sa thai people's participation chung de ma khle thai ya jong da ji point mathalan not sa tu ye wa tum na the next bali improve sa khwai sa se ji ba ja am pom de so they are very positive optimistic sala ga na theidale ithung manga hi potential la leba bu gi da haksang resang pa pong chung kha le ari hili Shirui Lily Festival hili yaruina ma chuk tak la ga ki gles ga ba kum gi da hi ka to si sa kui tha da thei ji ari jena ka hang thala main stakeholder ka MOU sign sa khai khali la thala ga na mo ho sang la how phok tak le ga tha hi la chile ra theidale aruina na hang tho kaw la jaw gi da kum gi da hi tha ka to si sa kui la ga chili blame ji chili ba shon ji tha da thei da klei tha da thei jaw gi da ara mikai na opinion share sa da klei it mu real issue wa hi example shong fu ji no light ji no it mu anything issue struggle sa da klei malai fai da akor wang tha da rak sa mai te it mu step motherly treatment ka tha la khami tha da la thei aw ka la ka te festival example sa da state level festival ka te yang cover budget la tyo mai khar da mi da la ye da hi ba hi it mu wang award chalak la ke ba just ami mama itum le sharing phak vai sak mi mai te ge ji hang de le ena ari MOU sign sali party aka main stakeholder ak saw da he we comments mi dak le hi hi da criticism ra dak le ka da han ta ngai li ya hang mula party khini jili party an bi pum gai ga ak ba ji ba advantage khui pum aw sangai sa tu pum ba da chong da hang mula this is also my first time is president ala ma thei sai ne MOU le ji jong ala achon dang chum raga thei ni jong tis da go da ithumi da te hiwi ignorance le suno sa go da da ithum na la spearhead ma sa phlung yi ji ma sa tu la da ka sai ge pipum ga hai ji ithumi khanga jan na chang ei de khui re ji ba chang ji jong ka la da hang ga hai tha la hili chamba da aju wi li ithum khurli chot mai tui ge ji power in the water above from songfu ka songfu ba ji ba program le sel le jena tadri hi ukhru down ni tadri ka da sufficient water supply le sikla ji itum explore ma samni ne tai up sa lagi hi project ka hak azon governor ni na request ta sai re da 25 crores na 30 crores nikla tadri ukhru important sa na ho di ba sam sa pai ma da so likely da aga kali akar 19 ni ka pi sangra Shirui pi ki amasang phai na karat le tale okay da ho da itum na request la sai re na hili ka la na ka ba phok phong ra gi jong ta da ho da itum na side by side chala power supply ji lo itum hi ukhru hi achon nang itum isi long na department ka tong ne ho khi
พอคุยเลย problem เลยตึกเลยส่งหูดีคิดว่าไม่เสียมตัวคิด problem คิดเลยเขาก็จีวีก็เลยส่งก็เสียไม่เนี่ยทุ่ม water supply สักจึกหายส่งก็เสียไม่เนี่ยทุ่ม power supply ลิติสับสักหายส่งก็เสียไม่เนี่ยทุ่มไม่รู้คิดว่า telephone line ก็ตัดมีไอ้เดอ network สักสิกหายแต่ที่บ้านมันเป็นหกเลยเครื่องจักรก็สาธุทันเลยทุ่มนั่นแหละมาเริ่มฮีในทางนี้มาเรื่องพลังใครขนาด power supply ไปแต่ก็เดี๋ยวก็ upgrade ซาเขาว่าอุครูฮี 100% มันยังก็ 95% ว่า power ฮี enjoy สับไปสารีเนี่ยก็อีทุ่มมวย transformer อ่ะค่ะคืนนี้ upgrade ซาก็จีบอังเนี่ยก็สาเนี่ยจ้องแต่เจ้าแต่จักรแต่ไปก็สาจีเนี่ยทุ่มจักร suffer ซาใส่ที่เราแต่ฮีก็ท่าแค่เนี่ยทุ่มตาสัมผัสเราแต่ทุ่ม chief secretary เลยที่ตาหัง governor ละหังเลยอายา power commissioner ก็เลยก็ต้องก็ยังเลยอันหังเลยไอ้เหี้ยBefore Shirui Festival ก็จะกุบสังนี่ไว้ซะกุบสังลักเขาเรื่องจีไปคืนนี้ทุ่มเนี่ยกุบสังเอาจีหังเลยละแต่หังมูละแต่ได้ฮีลีอีทุ่มเนี่ย advantage คุยกับไปก็จุ่งเลยแต่หังใครแต่ตัวจ้องแต่จีน่ะอีทุ่มเนี่ย positive side เนี่ยคุยเลยก็อีทุ่มน่ะก็จุ่งกับ development พอคุยกับไปเลยเขาก็จะอีว่าที่ส่งเลย focus สั่งสักไงอย่าง demerits เลยก็ demerits มากเลยกันเซนส์ใจเลยก็อีทุ่มมันไอ้เท้าสักจีบ้าจีว่ามีว่าอะไรก็ต้องน่ะก็เขาเด็กเลยอีทุ่มเลยtourism ini ada makli da tourism le ai ka ba itum society li ka teu da kada do itum culture indoctrination ni ka indoctrination ma hang bai ma hi bai ba ka influence ka teu ra phung ji ba ji itum local bin da prepare sa le sa ki right yeah da ji da wo da itum awareness pai public awareness pai le phung da awareness le sa ji ka ba how pok ji family na pok le ni ba da hang parenting very important okayนิ่งแชร์กันอะไรใคร information หลักจุงก็ช็อปตะเลยก็เลยอะไรอีทุ่มมาทำไอ้ดำยนต์ใครจีอีทุ่ม host อักษรอีทุ่ม local people อักษรอีทุ่มบางหลักจุงก็เคยทำได้ที่เลยอะไรเจนน่ะจิวจิลีอุ้งไงเด็กเลยเนี่ยอีทุ่ม host อักษร tourist เป็นคราลีอีทุ่มเว้นะ local ฮิลิปอมเด็กเลยเป็นเลยลองน่าเป็นว่า expectation นี่ที่โอเมก้า share สั่งสังไง example อีทุ่มเว้ hospitality อีทุ่มเว้เชฟบาลงบาอีทุ่มนักก็ท่าอายาวันคงเป็นเลยอีทุ่มน่ะสัมผัสคุยสิ่งหันคุยสิ่งอาทุมเรื่องทางโซเชียลทุ่ม behavior ทุ่ม discipline example ซาดาทุ่มยารอนกันลาบิงก็ท่าได้ behave ซาสิท่าได้ขยันก็จุงก็ใช่อายาวิเป็นคงเป็นเรื่องของโซอาทุมเลย involve ซะก็สาวเลยเจนฮิกเท่าฮีลองน่าบิงนะทุ่มเลย local ตั้งคนน่าบิงฮอสซากิดักเลยบิงนี่ก็จริงถ้า expectations ไม่เลยดูจีละก็ share สั่งสังไงin a way ที่ข้างไอ้บาจีอินก็หางใบมุ่งดาสานิคแล้วมาที่ธุรกิจอีทุ่มนะว่าแต่อะไรอีทุ่มฮีตั้งคนเราว่าก็สัตว์ตั้งคนอะไรกันเขาเรียกว่าเนี่ยตั้งคนอินบัสเตอร์นี่คณิตทวดอีจีหางไงก็จีบ่าวนั่นน่ะไตรอักเลยตั้งคนมาคณิตอักเลยทั้งก็ขังโซ่อาดัมก็เสือก็ขังหันขังโซ่จีลีตั้งคนฮิตไตบีไฟสักไงนี่โอ้ฮิตหาเลยว่าตั้งคนรู้ว่าเนื้อบ้าจีมีบ้าจีน่ะตั้งคนก็ต้องเลยอินเทอร์เน็ตมันสั่นละตั้งคนบ้าจีฮิตไทยงานพาก็งานภาษาก็ไอ้ตั้งคนบ้าจีงานพาลักเลยมาท้าลักเลยนะดิฉันภาษามีก็ตั้งคนบ้าจี hospitality ลักเลยแต่อีทุ่มตั้งคนบิงนักบิงwe are known for warm and good hospitality มีก็จุงนะฮังบ่ไม่จ้อง tourism มีแต่ director นั่นนะอุครุลี Shirui Festival เจอกันนะทุ่ม hospitality แต่เรื่องพาลักเลยมีนั่นแหละเขาลักเลยอะไรแต่ก็จุงอะไรตั้งคุยแต่ฮังบ่ไม่มาท้าแต่ตั้งหันสิ่งที่บ้าว่าเนื้อหนึ่งหันดักเลย so for example like hotel ลักว่าจังนะนั่นจะจิลิมาท้าตั้งหันมีก็ให้เสพาสามีก็ให้ก็จี impression จีตั้งคน impression นั่นน่ะพุ่งให้นู่นดาวแต่ฮีลงน้องมังเลยที่เป็นมาซาละ individual ก็ต้องใน responsibility คุยพุ่งรู้ว่าอีฮี first อีฮีตั้งคนเลยก็เลยตั้งคนไม่เนี่ยพุ่งตัวเลยอาจจะคุ้มมีน้องบัดดี้ทั้งอุ้มบัมดักเลยเลยเซ่อีกอย่างค่ะยังมึงหันได้สารละโอ้อีกอย่างค่ะแต่มึงลงวัดสารละบัดดี้ทั้งใจขังแล้วก็อีทุ่มตั้งคุยงั้นฉันตั้งคุยไม่ก็ตั้งคุยไม่เนี่ยเจ้าก็จะอีขังแล้วก็จีบไป individual ก็ต้องในเลยพุ่งส่งกันลำดังเลยขังหันนั่นโนการนู้กันว่านั่นโนก็เลยใช่แต่คุ้มมีน้องเขาก็จะอินไม่ได้ละอะไรเรื่องสักส่วนทราฟิกเนี่ยน้ำผู้สาวผมอีท่าได้ไม่ดีละทัวริสต์วิการีรักกันนั่นทานนี่ใช่ละมิสวะก็เลยโฮเทลลักลีปังรุมเดจ้ามังรุมก็อาทุมิละใช่ซ้ำมิสวะใช่hi hello ละหังเสียก็เลยก็ทาลิโต้นั่นทุมีอุครู experience ก็ทาได้เลยก็ขังหันหนึ่งหังเสียก็เลยอาทุมิละโจ้นั่นทุมี suggestion ก็ทาอีทุมีก็ทางสักไงก็จีละ interaction อาดัมนี่ละคุยเสียนะบ้าแต่ก็อีทุ่มลองเอาปิงมังลองเอาลีก็จังปิงมังนี่ไม่ใช่ละ
responsibility ba ya equal responsibility ba ya khwing boxer sing ji ba ji ha okay yeah important sala khai message na ru ji itum equal array responsibility ji as individuals kui share si ji ba ko mai kharali yeah array ini jan phaisa ga chunga taishin kui sha kui sam bhangai re itum ya ruina mathai sala chunga information share sam hai bang ning she kala aje hili cso sping na responsibilities chunga kui laga itum ya rui wang ring phang mai khwai da sami da klei wang la ning she chunga share sam ya array ini jan phai upsang pai mai khwai khanao sa da ina concluding remarks sa da itum we tangkhul naw bing le long nawa ga sa da no we personally don't know long now on behalf no ka ji ga message ji phun ngai klai ji atam khwing sa ngai kala ji la concluding remarks ada ini chan pai kup sang vai sa se well actually fifth edition ra da klei Shirui Festival li da tang hangai ta itum individual ka tonga equal responsibility khwisi itum hi sanwai jonwai ka sakza ngatai hau ga da athum na umkhinga dam tharani la kala itum ni sambanga dam tharani la maka phau wa ji tum sa se plumre hang da le baba itum uniqueness e mainin sa se ga ji ne jong ka athum le ring phang sagra da to the extent of itum li exploit ka sawi chaka ba mi sangai mani ji pa chang ji ba ji strictly ji ba mainin sa milo identity ba ji ba kala morality very important itumi me no ping la no ping na ba I say da athum ling yul laga athumi ka pning sami ge da hospitality ji ring phang sak khangai ji limit leng sak ngai limit le plu ra iba ji hangai kala ajui hi shirui mang li considerate masala shirui nei ma ji la hang dak le baba duris na hili thumli lan ong hai sang dak le hi tanghui lan no Shirui village li or ji maning le hui songanam dang li hotel le ung hai sang le tanghui lan no ke da hong da tanghui lan ne de khing sangai lang dang na paisa sambang dak le ji shirui paisa ma tanghui lan no tourist pin hili paisa ong hai sang dak le no da hong da hi ba chang hi ba ta dei Shirui village mang ni ka find masai la I la chang da hi I wi la chang ge ji ba ji khing sangai duris khong adam tharan li itum matham da tup ngahan mi sei kala hangula thada athumni de line ngning saran no paisa bank ni no hotel li no akhali no athumni cho first gaji baji da iwa ji baji cooperation sa da mi sangai ya kala atam cha da chat sei now khamang ga sa la ga ngamu khang saw ba ji ma sai sei na thanga mangza la ngamu khang saw ai na ba tanguli thala mo ji ba ji khui la memory khui la ga thu yawi ji de jong ta chik tha we impression ba ji mleng sak phum ra ji ba ji bi silong na pin strictly monitor sara gala abo wa bi la hangai hi ka tha itum na volunteers isi volunteers long na volunteers na yang sat la ga khui ga dam tharan ni itum long na ma phian lo ji ba ji itum da da mai hang ji thei pai hang ji thei re ka hi pai strictly itum round the clock check sara ji ba ji hang sangai ji na ayer ma sokrang na ka abo wa li la naw ra le atam cha da unglu abam za no stress m thadang vailu ang sak cha jim thada zalo ka ji ji thadam thala ga hang se le ga chi hong sangai yeah okay ning shere kuir rs jolison ari ini chan phaisa laga kanala khai information kanala khai chan pau chung ka share sa mere ning shi jang ka de kalam ta la kai na long now bing na outside the clay thai laga ning shi kala ya ruina la expectations la labor bam de le itum long now ne jogi da na thum na yang sang milak ra ji le de le ju waina na thum la best milaga itum psycho ro wa ring phala khai event na sang sak se kala na thum na sa da le ji la ung shung ba shung bai ro no gi ji hang laga ning shere gi ji hang lu shi de le kala acha episode rang yang rumi ka ya ru psycho la ning shi nair go ji hang lu shi de le acha TNLW Vice President RS Jolison kala ana President Vice President ka samang majila tangku CSO sping committee sem laga Shirui Lily Festival hili yang sangmi khwaida leida klew convener lag sada ka shok sang chungkha raji there itumwi wang concern layawgida athumna sacrifice salaga otsami da kleine CSO sping le itumwi utmost cooperation je mise athumna sada kle hi itumwi wang phakhawaine jena yarwi cooperation ni darkar sada leye athumna saurun CSO mi odne da maha hela ka chi chawi od gru chi thing rok laga itum thalai sa se hang ghai da tourist ping raki da leida klei na in a kisaran kiwaran kis
tu muturan ki hangran ki samiran ji thei chak ri kaina itum ka ji jaw roles and responsibility ji thalai khoi se Shirui Lily Festival hi itum tangkhun na dong ko ne ji itum thei sing khuida jiwa ti shuda part take sa se hak mahala kaina organize sangai salala yarui ma jang ka wa ari mane jena people's yarui ka janga Panit sang sak se people's festival sang sak se itum saiko rena phalai muyon khui se ka ring phalai muyon khui vai da itum wi ajai re la mashmanai se let us enjoy responsibly ji hangai itum saiko ro bang ring pha festival sarno se so spring saiko ro partek sa ki da kle event organizer saiko rena mthala kaina program event kwikada itum wang memorable sala khaya festival sang sak se gi ji khnau sa da hangai ning tum saiko ro le ning share next episode le samak solution se